wo Afia Schwar nigga John Dramani Mahama tam no na what tell my Ghana wo enjoy edaka mu ekoba wo ye adwuma etua wo ka but eduru MPP na wo hunu so man na say no e na wo de amenfin e de mrika adwana ko sha America se ro ko power le wo ho se ro benya krata na ntemi wotuma de akwaba meboa Mahama tam na wonte Ghana nti adenti na wo begina abonten abatoto ayampia abekeka nsam wasabi enim esa NDC for frɛ wo a omosko di obi atem Afia Schwar nigga bra na bayi panyin baako a ofrɛ wo sɛ Afia Schwar nigga yi kona kodi di we atem abusua ɛyɛ Afia Schwar nigga abediam aniamo ho sɛm ɛda kyerɛ ɛyɛ NDC manyokuo no ensɛm bi a Afia Schwar nigga da beto abonten no kyerɛ sɛ airtime pɔtɔ na sɛ bi yɛte ase enim no kora no nko ade this time around no saa 2024 we abato no yɛntena ase enipa bi mu te sɛ ɛyɛ Afia Schwar nigga ɛmɛtum futuro ɛmfa ngu Ghana fo ani te sɛ de ɔmo yɛ saa 2020 abato no ɛne sɛ yɛda so le Afia Schwar nigga ɛde nsɛm a sɛ bi airtime part kyerɛ sɛ MPP mpanyinfoɔ ɛfrɛ wa ade ɔmo ka kyerɛ no sɛ school yɛ de ɛho hia na sɛ NDC fo mpanyinfoɔ ɛfrɛ de a ade ɔmo bɛka kyerɛ sɛ kɔna kokodi amanfo atem Afia Schwar nigga baabi a obi atem na ti ne pa obi no bɛba wa bɛdi watem cause this time around no ya tratim di die ya trasa anuoma no but ye ba abeka no kuro bi ayɛ de akyerɛw on the Afia Schwar nigga why saa twitwitwan track keka nsɛm saa ma ne Ghana obi amfa wonyɛ hwe Ghana obi amu obi amu enye wa akro ya na wotena asese na na adoma mu enkoyi na se na na adoma mu ekoyi anka ne ka ofiri Ghana kɔtena America wote Ghana hwe de we a enioma na we enjoy your Ghana na ofiri Ghana kɔtena ayo bi man so ye nyina to bi man so ene ehun sese bi Ghana no amamu ne enye de enkoyi nti enye de yensesem na wote wo ka se NDC panyini ben na wo Afia so Afia ya wote wo yi Schwar nigga wa fra oda se kona kodi di obi atem me se Ghana for monsi Afia Schwar nigga who because NDC panyini bia ne ho a obete fon afra obi akate se kona kodi di obi atem because enei se ne amanfo ani abre se ne youth ani ada ho no atem de obi kodi di obi atem nti Afia Schwar nigga wonim se obi be so camera abedi atem abeye o se da bi ya tra sa ne no sabi nipa ete ase na se hu no kra ye beka MPP mpanyimfo no mo se da bia na ye kan na sabi omo de omako school na NDC for mo ko school meboa Ghana nke ka omo ko school pa nko mo ko school akese pa nke nordness ye nua na omo te northern region no omo na omo timi fa form etwa kwan ko school se wako school e okro kese mu a won amanfo class na se uyi ye nua no akanfo no gina nchen na nordness ni gina nchen ya wo hwe omo adwunu ma bie omo ka brofo ekọ akiri etworo paade anke nordness enso no sabi onipa bebre ebu omo nimtia adenta because omo nkasa omo mbrage enti sabi yenun akanfo no ebrage enti no omo pa kye se nordness for de NDC party enti no NDC for de na tumidi nko a but me ka kire mo this time no obi na obegina ho amase mo betwitwa ntro ebeye se ne emre bi atwam mo de di John Dramani Mahama no this time we can cry de eda kire mo Afia Schwar nigga se Ghana ya nka wo free Ghana nkɔta America me ka se mi da kyerɛw sa adwuma hyehyɛ na wo ba na obɛhyehyɛ adwuma sa se da odi peska efri NDC for ho se na be ya ebia wo nsɛm bia wa bɛkeka na ɛbɛsɛ na obi na Afia Schwar nigga ye te wono no ye nhwɛ wo ma make sa asɛnsɛm no ɛna panyin bia no bɛma oska obi no bɛma oska because baabi a wo Afia Schwar nigga wadi agoro akobia wasɛ ho baabi a wadi agoro akobia wasɛ ho ɛne Ghana obi ato pa ahwi obi ayɛ do obi ato pa ahwi hwan na ono sabio obefre obi se obi nkodi do obi atem hwan na o TV ase o ya akora a obi be control se kora kodi do obi atem na obi enim papa enim bone ya so ansuo aso ansa what why too desperate Afia Schwar nigga why too desperate sa wonya desperate ka sa asem a obeta bonte be keken nyansa bi anim adenta adwempan no me kasa amani abre because wo Afia Schwar nigga yi chama wuntumi anim guase be na mfa ngu chama wuntumi unim so oyere o na wo san ne kode daaye wa agenda nyina ne se amanfo krum na o target o mo se de wono be de ebe de da rough na wo wie wasan ba abonten abegu o mani mase wa na beka chama wuntumi eteta na MPP na wo kan form ne no enum guase be na nwu mo MPP manyoku na wo kan form no wo go mani mase ama se bi ya da sole ama ogusu e go mani mase ya da sole ya oso ya afrafanto ade anche eno no wo beka we se wada no ho blogger na social media nso aje se obi asem anto form na adimika Afia Schwar nigga so no obi ewo asem ewo NDC manyoku num na woni nipa nko dili masem so no obi wo asem a woni nipa nko dili masem enyina sa nipa na ebia na wo asem so emeka sente NDC for because this time around yeah near MPP for
ye hunu se MPP party na gasa omo mpa oman ni ye ena MPP na moto wo na mo se an omo de omo ka che se ko school na omo akọ de no da ye senke ye school ena mo se MPP for the bukulo dia ka Ghana na samre nke ye sinse wiem nka Ghana samre sabi nka bebi empempen so ka Ghana eduru no nka eyedutwam but MPP abetena so 8 good years ni ene eko December yi ede ba de pa na Akufo-Addo baaye promise akese Akufo-Addo promise wa ye bi se wo Akufo-Addo bu mani ya nka wo Afia Schwar ga ngotena America wo Mahama tam want to kwa ngotena ba bi wo na ate Ghana wo Afia Schwar ga John Dramani Mahama tam no na wo te o my Ghana mu a wo enjoy eda ka mu ekoba wo ye adwuma mi twa wo ka but eduru MPP na wo hunu so o my na say no e na wo dia menefin ede mrika adwa na ko sha America se na wo power le ho se obenya nkrata na ntemi wotuma de akwaba meboa Mahama tam na wonte Ghana nti adenti na obegina abonten abetoto ayampia abekeka nsam wasabi enim esa NDC for frewa omoskodi obi atem Afia Schwar ga bra na bayi panyini baako a ofrewo se Afia Schwar ga kona kodi de we atem na bra na bayi panyi baako a ono so MPP mo ofrewo se an na ko school no he na akokoduru wan kasa no school he na akokoduru ye a wugina ho a wutwe wonum tese wo de amsa wo hye won tampe no e fa tramo no na oda sole a na besi abonte asa besi utim bia na woka asa besi utim bia na woka se wo pe homework aye Afia Schwar ga on the way wo sikasa wo se the way sikasa straight say on so ntimi nkasa straight say wo kasa bia na wano no we achi akwa ha wo kasa kwa na achi akwa asa wani a de hwehwe ade the way wo sitie no ese ka wan kasa wo tena ho na wo dwene ho because that bia no asa wo pese propaganda blackmailer wo pese blackmail obi se na be obetua ka ba this time no panyefo no mani ate o se ni ye mu bi sei enim no kora ne yete ho wo de sie betwa me ma me didi atem emeto ho this time this politics campaign e no ye ma me didi atem o but utwa ntro a ne de no kora abekata sa wo ntro na ye utwa so me NDC for obi na obefro se kokodi obi atem omkro mo mpesa adibu wona se enkoye krompo na hwede wi ampanyimfo no no bekasa hwe akomapa ewo edom yam ekwanfo so ebu ade hwe MPP for na wo ka no hwe akoya mod na ye mo vice na po hwede wi na po kasa rough and this is panyibe no so kasa sa hwede wi na po o kasa rough we too arrogant and this is panyibe e na obetin na compare na po se wo mu ade ye ka mu ade anka MPP manyoku no hwede wi na ado Akufo-Addo no a wo ye mampanyin no hwe ohun ohene a Akufo-Addo omunipa Mahama teso no se Mahama koduru baabi a ono ko hia ohene bi okache ohene se won sole daabi nti yamfo obuo ne die emasa bidie ne die de ese no NDC mpanyifo de me adwempan ne meto mo so na masole because omubu ade ankasa omunkasa basa ye de ho bebo NDC kran ama ye kasa asesa meboa nka me wa migusu dwane MPP aka Afia Schwar kan ban ka me didi watem rough kam gusu dwane MPP amanyoko na ka wo Afia Schwar kan begina hai samne nko agye be de wo kam di watem basa but me dem ko bo NDC no me kasa nyina sasa obi o social media bia be hu so the first time MPP na me ba na me wo ya na me di watem na me ko no me ko NDC no me hu se ho no kasa hote sabi ade a omo beto kwan mu a be boa no e no me de no mo ye ntie nyina ye sua bi e wo ho nti se ne ye ko mu na ye yakosua ne bi no ye ntena ase ama wo bi te so Afia Schwar ga yi a wabo bra wo Ghana ene wo hunu sa amamu na ekoso no enkoyi na wadwana kwasha America no ye ntena ma won fa ntro e ma tu YouTube fo ntrim ye bompaye se eye sa kana say December ye ebe 7 December obi ankonkoto bapa ama John Dramani Mahama se Afia Schwar ga ye wa agenda se obekeka sa ansem no se bi obi be bro skas o fire NDC for nti e bro ska na ye ron fire o ma o fire na nkoba bia o be ka kire o fire na ye nkoba bia nti ba bia wo keka kɔ no manensi hɔ a we dem bebo kokokeke we agu na me bom what I say we agu obaten me adwempan ne me de no kora bekata won tro no so ye extra careful why your back konyini na osi social media no so na hang out uno obi akonhia no ye extra careful this time John Dramani Mahama wa winim na obe kanta cross ye no ade ebe he no wangasa no be fa obi adi abusu a share video na de emaye what I say de no kora bekata ntro so because MPP o ma mo Ghana John Dramani Mahama ene yesa kofana bantu wo Afia Schwar ga ba bia wotene ma woni nka ho na ja sa ansem hu na wa start na akeka wo social media no so na this time no sa no ma na okeka no nyen na se bia mama John Dramani Mahama o metena so o ba life and collect me ka kire wo nti nsem na wo kan de yire ho naka na wo kan ye de no kore be ba ba bekata so because me typical example na mo MPP mu no MPP wo mu ade
omu di atem rough otimi ko comment section ase pa MPP fo ni bi de won be se di atem ato ni pa ho na wo ka school MPP bloggers in hwan na akọ school akọ university bloggers om kasa ma akufo ado ne ba umia no hwan na akọ school akọ university ebi mu kura tutu kwan akọ country enye English country omo edi ene omo ye krampo no se bi kro no so kro mo ntimi enka language no so omo betan so omo kasa ma eye se bi ba umia o what I say nti se wo ka school dia ene nka MPP fo de ene tetefo no na ebi omo se bukulo no nye ne na MPP na ngasa omo ye too selfish omo be so be ma youth fo no nyina kwan what I say omo be so be ma youth no kwan hwe de we NDC ama young ones no kwan omo motime wura party no mu a obi atimi kasa ma mpanyimfo fa omo tie ni passem MPP mpanyimfo hwan ne masa kwan no omo so na ko school adwuma be no ma bia minimum ni pa omo ko university awie asabetena fie on the name of MPP ko school say obesu answer no dwuma John Dramani Mahama say oba yensu answer no dwuma because osu answer no dwuma obi antimi nyim firi onsem o osu answer no dwuma ekutaw eno na sa answer no dwuma na abrofo no eda build eye se be buruchira ye ba ye a ye nyina na yenya dwuma pa a ye no yenye extra careful ewe ye kasem Afia Schwar se ga antro na wutwa no na nya de be boaw me say me ka kire say brabonte na be kire panyi kro frɛ se kodidi obi atem Mosole asem besi mutirim a ototo tramol no etoto buruburu no ekeka wonro no bobom wie na abeta social media no so a ensem hunu nkwa na wo kan John Dramani Mahama emefa ye fa no fo ono ana ye de na esamba 7 December yi ekoto abapa ama John Dramani Mahama wata tap send edwumade ko maso yasne yusu app no na fa send ska eko my Ghana mu promo code no e adwon pa yin bogum na benya discount kama Anasbo Enterprise be your PPI the amount Destiny Reference Sale Trusses e board down so the amount That's assessment PB na first dan na odan ahode be de ebebem YouTube channel na Ebeki TV Adwempan TV so e board ma edam ase mo share video na Afia Schwar guy extra careful peace out Adwempan hini otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi